Yes, nongeye kubasuhuza kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira ONTM TV yotano yotress muri hano mu Rwanda mukereka ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Aho mbaye ikaze muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru ari kuvugwa ku muraperi amazina ye bwite bamwita Timothée Hahirwa Gusenga Skytu n'umugore we bita Bakareke Sandrine. Abangaba bakaba bari mu nzira yo guhabwa gatanya nk'uko bombi babyemeza. Ni ku gicamunsi cyo kuri tariki ya 11 ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hiriwe hasakara amakuru avuga ko uyu muraperi Skytu n'umugore we Bakareke Sandrine bari mu nzira zo guhabwa gatanya nk'uko bombi babyiyemerera. Skytu akaba avuga ko we n'umugore we basezeranye kubana mu mwaka 2022 ariko urugo rwabo rukaba rutarasibye kurangwa b'amakimbirane, ari nayo mpamvu basaba gatanya. Kuri ubu rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumaze kumuta muri yombi, aho tugiye kugaruka ku byaha aregwa hanyuma turebe. Ndabonye ko uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'icyo goza ku nkecyo bashyingiranwe, aho yakubise umugore basezeranye byemewe n'amategeko akamukomeretsa ndetse akanamura umugutwi ku buryo bubabaje ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Muri iyi nkuru ndababwira icyo amategeko ateganya kuri bino byaha akurikiranweho ndetse tuze no gusoreza ku butumwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutanga. Ni nyuma yuko kuri uyu wa 11 Gicurasi 2026 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi Hahirwa Basenga Timothée wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Skytu. Uyu mugabo akaba akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'icyo goza ku nkecyo bashyingiranwe, aho yamukubise agakubita n'umugore basezeranye byemewe n'amategeko akamukomeretsa ndetse akanamwuruma ugutwi ku buryo bubabaje ku itariki ya 5 Gicurasi 2026. Uyu Skytu arakekwa kuba mu bihe bitandukanye yaragiye akubita umugore we ndetse no kumuhoza ku nkeke. Ibi bikaba byarabereye mu karere ka Gasabo, murenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, mu mudugudu wa Gatagara. Uwafashwe kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Nduba. Ni mu gihe dosiye iri gutunganwa kugira ngo izohererezwe ubushinjacyaha. Tujye mu mategeko turebe icyo amategeko avuga, hanyuma muragenda mu ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha niba utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye dukomeje kugutegurira bikugeraho mu buryo bukoroheye. Aya makuru aravuga ko gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake ari icyaha giteganwa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059/2023 ryo ku itariki ya 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 38/2018 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, ni hazaba itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Naho icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo mwashangiranwe gihanwa n'ingingo y'147 y'itegeko nimero 68/18 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Hano dusoreze ku butumwa rw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho Dr Murangira Thierry uvugira runo rwego yavuze ko uru rwego rwibutsa umuntu wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'icyaha cyo goza ku nkecyo bashyingiranwe cyangwa se ibindi byaha ibyo ari byo byose ko atazihanganirwa. Yavuze ko uwo ari we wese uzafatwa azafungwa, yongeraho ko banibutsa abantu ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko, kuko nakubwiye ko uhamijwe gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake ari icyaha giteganwa n'ingingo ya 11 itegeko nimero 059 yo muri 2023 ryo ku itariki ya 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 38/2018
ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho hamijwe n'urukiko iki cyaha nishwe igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Byumvikane neza hano rero uyu Skyto naramuka iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake naramuka agihamijwe n'itegeko azahanishwa nyine gufunga mu gihe kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze umwaka, noneho atanga n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. naho ikindi cyakurikiranwa cya kabiri cyo guhoza uwo mwashyingiranwe ku nkeke nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo y'147 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki 30 Kanama 2018, naryo rikaba ritegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho hamijwe n'urukiko iki cyaha ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 2. nabyo byumvikane ko rero naramuka abihamijwe n'urukiko, kuko mwumvishe ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri kuvuga ko kuri ubu ngubu wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba mu gihe dosiye iri gutunganwa kugira ngo izoherezwe ubushinjacyaha. none ubwo ubugenzacyaha rero nimumara kubona amakuru yose ya nyayo bukayakusanya bukayegeranya bukayahereza ubushinjacyaha, ubwo rero naramuka ajyanywe mu rukiko akaburana agakatirwa bikamuhama nta kundi bizagenda, azahabwa ibyo bihano. uwo nta wundi rero ni Skyto wamaze gutabwa muri yombi. nkaba nakubwiye ko mu mazina ye bwite yitwa Hahirwa Basenga Timote, akaba yaramamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Skyto. umugore we rero we nta wundi bamwita Bakareke Sandrine. uyu nguyu rero nari nakubwiye ko mu makuru yiri wacacana ku mbuga nkoranyambaga harimo ayavuga ko n'umuraperi Timote Hahirwa Gusenga Skyto n'umugore we Bakareke Sandrine bari mu nzira zo guhabwa gatanya nk'uko bombi bo baje kugenda babyemeza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Skyto we akaba yari yavuze ko we n'umugore we basezeranye kubana hari mu mwaka 2022 ariko urugo rwabo rutasibye kurangwamo amakimbirane, ari nayo mpamvu basabye gatanya. murabyumva gute? murabibona gute? muduhe ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comments, mukande like, mukoresha ari nako mbabwira ko mushobora kuduha n'ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment. nabonye uno munsi aribwo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yatangaje ingengo y'imari iteganyijwe kuzakoreshwa mu mwaka 2026-2027 izaba ingana n'amafaranga menshi rwose, akaba ari amafaranga yiyongereyeho miliyari 844 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije n'amafaranga yari yatanzwe mbere yakoreshejwe mu mwaka 2025-2026. akaba ari byatangaje rero kuri wa 11 Gicurasi 2026 ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari y'igihe giciriritse mu mwaka 2026-2027. mugire ibihe byiza. iyo nkuru nayikoze ushobora kureba inkuru yabanjirije iyi ukabimva mu buryo burambuye.